Tahiti FM a eu le plaisir d'interviewer Lionel Tehotu, animateur chargé d'animation et événements de Tahiti Tourisme, au sujet du Salon du Tourisme à distance 2020. Interview en tahitien. Te inaro nei te pū Tahiti Tourisme e whaite a te mou nun a, te vera tra whanora api ta matou, e re wāua te tere ai a mata wharereir a i trawahei matou me te e i mamo. Tēnei e ho e ne pau te ai a trara, nani e te taua na tirewa, prohi e pe web, e ne te mou ata e te mou ona tai e te panihini e hare e tap o tō ratou i oa, tō ratou tarifa mama, a te mou huira atira no Tahiti nei, mai te mahana monire hitu no tetepa, harero i te hoe ahuru maono no tetepa, matara te uputa a te mou huira atira, e hinaro e tapo tō ratou i oa no te rewara i te mou amutu. E whanora me te a te mou whatuta i te manhini no te mea ai tā ratou e ne nepe ratou e whaea i tō ratou wahei i te mou amutu a tō, e tie no pe ratou nani e te ngatirewa, te mo anira me te huru e hinaro te hui ratia here mai i whareri a ratou i tō ratou mutua o rera tā mutu.